Hello, very good evening. Welcome to MANUNG the Mayam Punung Putara Mukchake. Mamangi Matamam the Palamba, Congress Lingak, lady Matam the Manipur, who am Premier River, Adumba, Quay Central Githak, Tadum Institution Amaka, Maruina, National Institute of Technology, NIT, and his Quay Levak Pradana Kanariva, Masia 2009, September 17, Matamdugi Langak Pai Central Government adopt or Matunda Manipur Adumba Central Institute Hangbugi Ayaba Pihivene Aduna Makatarakpada Matamdugi Langak Come Ibobina Manipur Chief Minister Oine Matamda 2010 August Kitarik Anidagi Hauna Manipur High Institute Atu Matamdagi Masigi Chap Chava Masiki class of Kauna Vidamaka, Tonga infrastructure, Mamka Tadar Matunda, Manipur Gazik Tile Pataleva, Manipur government Polytechnic Institute, Hyper Classy, how give you from later. Aduna almost Hazik Sahi Taraga Tarukfare. Aduna Matamduda Quigi 2000 10 Dagi Hawa Dumba class Sigi Matunda 2014 number 15 the Masagi with Chap Chava permanent Dumba Lamamaka Matamdugi Lenga Laura Matunda Marina Tagel Padki Langol Haribe area Sida. Adu Hazik no Lenga Lava Matamdugi permanent in a Lagraba Dumba National Institute of Technology Hariba Mafum Sida Hazik Ano Lenga Hazuki Siri Y KHEMCHAND Lengagna Hariba Institute shift away Adumba proposal Kakuduni Aduna Hazik proposal Masi decision Laura Brana Tragamasi politically Masi Lengagna Masiki Sub Chaba Aduma Frame Laura Brahabo Hangsini Aduna Karimaram Gidamakta Hazik Hana already permanent Oivadum Mafam Hanagi Mamangi Lengakta Piram Vadumba Mafam Amukak Hazik no Namuk Kakchingi Hariba Hoi Mafam Sida shift away Adumba proposal Kaklakuzi Lengaki Kari Karam Zindano Aduka Lengaki Tongan Mafam Mayam Kaktami Aduna Hojirik Oiba NIT Oiba Mafam Si Sing Chawam the Topa Masi am the Kutpa Jagam Koiba Aduga Hozikari Mahari Mafam Sida Makatana Masida Hoina Foundation Donabadi Makatana Masi Sabu Adumba Togi Habitat Center Nayab Pirate Aduna Center Hariba Mafam Sida Ayaba Pirado Habi Fumni Aduga another alligator Wafum Mukagna Mamangi Lengakna Masida 300 crores ke sanction Torampaji, Lady Mafam Zida Sabata Ragadi, more than 1,000 crores, Shangani, Aduna Arimba Masi, expenditure Heleniani, Hariba Maram Yamsina. Catching the home we get them Prem Pebam Lengaki, my Kedi, Lowy, Wafum, the Nilai, Wafum say, Aduna, Yingway Abadi, Hariban Fungi, and a pushing Jide, and a good Pajagam, I am cook lady, Aduna, a good Pajagasing the Mamingo in a Palava, Manipuri, one of the most reputed hospital, Caesar Hospital, Haribazagasi, I'm the good pushing, I'm the Tumba Mari, Matamzida, Quay Milane, Labuk Lang, from Oilambani, I don't know Harim from Zida, Yamna, a chocos of a story, Mamcook Sarga, Harib Hospital, Hazik problem, of the late, Adumukchalari, Aduna. Lady Lengaxina, Hari Bahanagi, Mafam Sida, Semgot Chakatpagi, Mota, Ano was a gam cooked a sift or Motamda, Masi Lady Mafam Sida, Quigi Maruina, when young do say a institute, Chawa Central Institute, Uncle Lapundamda, Masida communication facility, Karmai, medical facility, Karma Mongale, and high from Sida, Wigi transport system, Karma Mongale, Hivasing, Masi, Wigi Kaching, Sharukta, Labor Targade. Karifum the Karma Mong the Lakani have you often to Antonga Congress ki Magari Tambi Wafum Zule, Aduna Maru in a Siki topic say Chief Minister KHEMCHAND under Congress attack over NIT issue. So I welcome Ningthoujam Popilal, Spokesperson Congress. Popilal, a very good evening. Welcome to HUTNA. And joining us too is Pradip Phanjoubam, editor, Imphal Review, Arts and Politics. And last but not least, Dr. Kiran Yendrembam, social activist. So I welcome all the guests on HUTNA. CM KHEMCHAND under Congress attack over NIT issue. Ahan was saying what a program say Congress Yawani BJP does invite those of it, Tawabo, like TV Hagadra, Tragamakogi, Matam Pang the Hagadra, BJP Ladyba, Makogi spokesperson, Tragamakogi, representatives in the Lakpi, Kudong Sada, Aduna, Nasi opposition among Oriba, Lady, she was a Marilyn and Hazikam Chowna, Hazik political fight, Hazik, couldn't Pukaleva to Congress Popilal. So once again, Popilal Maruina Popilal, when young way was a permanent campus, I'm a lane, have that. Permanent campus, I'm a lane, Hazik Atopa Mafam, Amada, Hazik permanent campus, Ama Pirani, Havagi, Manipur, Lengaki, Siri Y KHEMCHAND, Manipuri Chief Minister Fondoki from Lagre. Aduna Hazik Hongdokani, Hibas, saying with him, Nungueva, artisan, Carino, Haniki Mafam, say, I'm the Hogi Institute over the Matic Chadar, Masagi in a sub Chaba, Hazik Powder, 345.5
5 acre की लमने हजिक लेरिबसे मफम मतमदुदा हाने की लेंगाक लौरमबसे अदुना हजिकी अनोबा लमम लौरक मतमदा मदुदा चंगदबा इंफ्रास्ट्रक्चर मदुदा थादगदबा सेनफम मयामसी हजिक लेरिबा कोई हाने की NIT सिदा मसी चंगदबा सेनफम मयामसे प्लब थादरबा मतुंगदा हेन सेमगत सागत फजने हेन खुरोंसाबा ओइरोइदबगी मरमसिना हजिक लेंगाकसिना पुथोरकपसे तोंगान तोंगान बे इश्यूज मयाम ककी पुथोए मरम मयाम क अदु करी करी वफम थमे हानबद फ्राइडे होमिनस यामना नसीगी डिस्कशन सी यामना मरु ओइबा डिस्कशन नि तामोना हाइबिगी उमना opposition party की साइड तगी हाक लाक्चै अदुबो ruling party की साइड तगी अमसु याउबिरमगदि नुंगदि नुंगाइगदबनि अदु फरे मोय याउद्रे याउदबगी मरमसु याम चाउना लेरमगनि ने खले मरमदि करिगुम्बा चे चांग लैतना विजन सेंगना लैत्रगदि डिस्कशन से याउब ngambagi pangal leiroi adunani ai laktabse na khalle ne ai Manipur ki Chief Minister Honorable Sri Y KHEMCHAND na NIT ki convocation da NIT ki permanent campus leirabasida permanent campus leitabagi mong da wang hangbase masi laibak yam thibani hena hainingi natraga akhang hai singna lana lamjing birabra natraga karigumba political gi oiba agenda ama motives amaga loinena tawri ibra haibagi chingnaba mayam na hangna duna lai aduga nahan Honorable PCC President former Chief Minister Sri Okrami Bobi na phongdok pihibda NIT ga mari leinana tawgriba press conference aduda matamadugi Education Minister Sri M Okendro Siawi mahaksu wafam thamgi maramdi makhoigi matamgi wari nina Sri Okrami Bobi na thambi khibda karigumba matagi NIT se hairiba jaga sing any atopa jaga da shift tawba yaroi natraga yani haibagi matangda marik ama pangi dabra haina khoidi khanjai tawba tabu masida media na su lana miscot tawba dum yauki NIT Northeast today na su Congress opposes proposed shift of NIT Manipur campus to Kakching haina chauna Northeast today da phong heba ngangiba londa Honorable former Chief Minister PCC President na English ta Ingraji da ju phajana thamgre khogi maite lon da ju mayek seng na thamgra bududa hairi ba jaga Kakching sida puba yaroi haina haigi bagi karam matang da yaugi bagi habse CSO khara Congress na oppose to wi gaina ngang ba khara yaugi local gi mera pai bi club sing hai tare makhoi da su aidi ngangi ba maite lon do hauba da ge amuka tabiraga karama matang da oppose to wi yaugi bagi habse puthok piro o nei nasi evidence ka loine puthok piro haina haininge ba adu dagi marak sida khwaide laibak thiri se Honorable Hairoki MLA hai tare Education Minister so oi biramaba hojikna government ki spokesperson oiri sina ID Sri Oken na phongdok khrabani na ai su phongdok audaba yade haibagi wakhalon ga loina na press conference ka tawraga aranba mayam da yumpham oiraga wangangak pase masi tawhanjaning de maramdi Manipur miyam na ija sanman tawjariba o khoigi MLA singi marakta lai lai su haibada mathauna laibada khang haibada haini ija sanman tawjariba IPS officer retired amana half knowledge sugar coated warida base tawraga personal agenda thungna bagi tawra abra haibi chingnabam lay magi allegation duda maramdi sigi potse CPWD haidi Central Public Works Department na monitor tauba CPWD MOU sign taunari se 16/03/2012 ta NIT Manipur ga CPWD ge marakta permanent campus ta semga sagana na bagi MOU sign tauna bne ba NIT sana na bagi damakta tawba potsi bu masi state government na thika piba yabra ba state ki lady ba education minister do na thika piba yabra ba CPWD na tender tawraga due process ta fajana monitor tawra matungda qualify oire o moisina paiba yare har kana piba pot ne ba maduda Sri M Okendro na traga matamdugi Congress sarkar na tika adu paisa
मांगनब पाखलक्तन खोतन गायन ngang केंद्र की ओइबल लेवल की पर्सनल एजेंडा में यावबा मालेबा केंद्र की ओइबा पॉलिटिक्स दुदी केंद्र द तौबियोबा स्टेट की थाक दि तौबिगनो मरमदी मियाम इज्जत सम्मान तौजरिबा रिटायर्ड IPS ऑफिसर मा हुजिकना बीजेपी दा यामना मतिंग लेबल लीडर ने ना लौनरगा अदुगी थाक द पब्लिक द थोरागदी हुजिक मयाम नोकपद सिरबनी करिनो ने अखोइना दि रिटायर्ड IPS ने ना खल्लुरगा ngang वांगांग सिदी पूरा याद रहना है ना मयाम द कमेंट तीन तीन ngang होवे मदु मक्सो खोई मणिपुर मचा ngakne to hanjaning da bai tare leader tongalaga su party tongalaga su masini aduna congress party na chatharamba niyom niti education sida mangala mag loina na sri okami bo bi matamda NIT se ahing nungthin numidang tum chaba khangdana india da NIT taragi manung da manipur da ama divert toraga manipur sida khoi thamda ba yade haibegi wakhalun ga loina atu khona jaribado मधु अराइब मतम गी ओइगी देबा मसीदा पीरिबा मफम से एकर 341.5 नि परी द हारगदी चाम कुन कुंथ्रा गी मथक तो ओइगरे अदु जो हार्ट ऑफ द सिटी दा मागी NIT कैंपस अम लैना नबगी दमक्ता क्राइटेरिया मयाम अम लैरिएबा मधुगी क्राइटेरिया मयाम दो फुलफिल तौरब मतुंगदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना फजना मॉनिटर तौरब मतुंग ओ सिटी यारे ना हाइना तौगिबा पोट ngaktaneबा मनाक नकपद हॉस्पिटल अचौ चौब लैरी रिम्स लैरी अखोइगी सीजा लैरी इंस्टीट्यूशन स्कूल लैरी अदे मनाक नकपद अखोइ एयरपोर्ट न ई अदुदगी अखोइ प्रोजेक्ट मयाम अमा मनाक नकपद लैरी मयाम से फुलफिल ओइरे हर कन तौगिबा पोटनि हाबनिदा मसिदा हुजिक्तदा पॉलिटिकल की करिगुम ज्ञान मेन तादबा मा ngang की तौदा यादबगी मोंग द तौखलकपसे मसिदी पब्लिक ते चमम नहन बसे अखोइना तौहनजनिंग द भाई तारे ओके पॉपुलर सिगी मथक सिदा नहान बीजेपी की स्पोक्सपर्सन श्री TH आदेशाम न थंगी मफम जे हारि मफम जिदा मखाताना कंस्ट्रक्शन तब तारगदी सेंटर ना मसी अयाब पिरो या हाबी वफम जिदा मसी अखोइना येंग मतमदा मसी कांग्रेस की मतमदगी हौरमबा दुम प्रोजेक्ट ओंखकनी प्रोजेक्ट नते मसी याम सेंगना हागदी मियोइबा छात्र क्या की पुंसी सेंगदबा मी की करियर सेंगदबा दुम अचौबा मरु एबा मफम गक्सुए अदुना हजिक अदुम स्पोक्सपर्सन अखोइ बीजेपी की माइकेदे थमपदमदा हजिकी लैबा मफम सिदा अखोइ सेंटर न सु हारि मफम सिदा अखोइगी कंटिन्यू तौबदारगदी मसिगी कंस्ट्रक्शन से मसी मखाताना मफम सिदा अखोइगी सैंक्शन तौरक्तबो याय हाइबगी वफमना सिंगबा थंबसे मसी अखोइ याम सेंगबा अखोइ न्यूट्रल ओइबा दुम अखोइगी स्टेट की लेंगा की माइकेडी की थंबा वफम ओइना उबर नत्रगा मसी अखोइ पॉलिटिकली मूव तौबदम वफम मानबा कमाइन तौइ पॉलिटिकल की ओइबे एजेंडा नि करिगुम्बा पॉलिटिकल की ओइबा पंथुंग अमा यौननबगी दमक्ता तौरकपनी हाइबसे मसी अखोइना कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन अमा ओइना ngang बनते मसी एवरी पब्लिक सिंगना खंगदबा पब्लिक ने सुदुम ngang बने अद ऑनरेबल TH राधेश्याम न थंबा वाफम दो आ मी लेतबा जगह दा थमुरगा दिखर चटनगदरा स्वाइद मी लेबा मरक मणिपुर हाइबजे लाइक लाइसु हाइबा ज्ञान ताबा इंटेलेक्चुअल अखोइगी प्रॉपर्टी मयाम लेबा जगह दुदा मदुगी स्टेटमेंट थम्मी दबु खोइ ngaktrane परमानेंट कैंपस है करिगिनो 2000 अखोइगी हाइरिबा परमानेंट कैंपस से 1705 the Union Minister of State for Human Resource Development Ram Shankar Katharia has formally inaugurated administrative and academic blocks of the National Institute of Technology. Masamang laga kanano sibo BJP matamgi minister natro 2015 haije BJP ki Union Minister ne ba laga formally mana inaugurate taurise. Adada sida permanent campus ama thamme matam du da laitringai du da akhoi gi lamgi kari gi thiba humba kari taunaringai khara development tauringai matang du dana तगियल लेबा पॉलिटेक्निक सिदा लैरबा मतुंगदा फ्रीदा गवर्नमेंट ना रेंट लौबा नते करीम लौबा नतेबा अदो मिजोरम गुमदरे खोइना ताबदा NIT की करीगी अतोप लाख सिंग से रेंट 70-80 लाख थादा थीरगा दुमाइना थम्मे हाइबा पाउतायबा अदो स्टेट की इंटरेस्ट ता स्टेट लेरिबा प्रजा मियाम की स्टूडेंट सर्कल की इंटरेस्ट ता करीगुमाम ता दु तौगिबा नतेबा अदो सिदी याररोइना मतम सुम थेंगदरगा दिल याररोइना हैना असम टाइप की स्ट्रक्चर दा अखोई टेम्पोररी बैरेक सारगा क्लास से अखोई हौहनसी टेम्पोररी बैरेक सारगा मसी तौहनसी हैना तौगिबा थबक थोरम ngaktani habnida masida adukki phajana permanent campus हैना यूनियन मिनिस्टर BJP की मतमदु की मिनिस्टर बो लागा संगाग्रबा पोट मदुदा मोइना फॉर्मली यारबा पोट अदुदा अमका परमानेंट कैंपस लेते मसी तौरिबो पोट से करिनो गाइना हाइरे इसिददी पैसा जे मांगहनगे हाइरे राबा NIT सारी सिबु BJP की पैसा रो
टैक्स पेयर्स मनी ने बा प्रजा मियाम की पैसा ने बसे असी से अमुका मांगहन के हाय रहबनिदा अदुबो शिफ्ट तौबदा मसीदगी हेना मफम चाबा मन नत्र कैदोबदा गवर्नमेंट ना शिफ्ट तौगे हाबगी मोटिव लाकपा मतमदा तौदरी मफम दो कायदनो लम लैरबरा पैसा लैरबरा करी लैरबरा हाइबसु क्लियर ओना डिटेल हाइबम थोक्तरो जस्ट मनुंग द सानरगा पॉलिटिकल की ओइबंग साइ हाइजबदो सानदबा यादे हाबगी प्लेन दनेबा असे सिदा कांग्रेस न ngang कांग्रेस ओपोज तौवे हेना मुका प्रोपेगेंडा संदोकना बतौबा बीजेपी की सुमाइन तौरीसे नांगोय लैरिबा मयाम सिदना वा अमता ngang हुजिकना करीगे थोइबा NIT कैंपस ता थोइबा इसिंग इचावगे नोंग खितंग चुबदा इसिंग इचाव थोइबा पोचे मसी करीदगी थोइनो वाटर बॉडी सेमगलिबा सिदगी लेखोम लैनांग कोथोगा मफम चान हुंदोखिना नबगी दमकता DPR दा यावी हाइरी वर्क प्रोग्राम दे यावी हाइरी 50 crores aina landragadi yawi hairi adu hairiba lekhom leinangni moina di leiba aphabani mafam do thongat na nabgi na authority sing na adumaina haibe leirami ba NIT authority na aduri authority sing dusu matam dugi authority ro phajana wang hangbam thokta braba 50 crores yauriba lekhom leinang do mafam atopada shift tawgina nabgi damakta na tawriba pot adabu lekhom leinang do loina NIT campus kapsal lagi ekar cham yang khai chani muki mayaje फुट निपान मापन वांगना कापसल लगदी इसिंग चाव थोइदरने तामो अदो मोइना हाइरे ओ सिगी कैंपस अदु दु सेंबा NIT गी हेक मनिंगदा बिल्डिंग अचौबा मा कंस्ट्रक्ट तौरिदुना अदुना करी अदुदी पाट नते हाइदुरा मोइनम का हाइरक तोइसे पोरोम पाट से पाट ओइरि ब्राबो हुजिक से एग्जांपल नि को खोइनि सुम हाइजरी से पाट ओइरि ब्राबा तौबा याबा मतम दु दे यंगो एंक्रोचर्स मयामना एंक्रोच तौसले पता तासलमे इलीगल एंक्रोचर्स मयाम अम लेरमे अदु मयाम दो सिदी सोइबा तारेना सुमाइना सुम तौरगदी बेरा काबा तारेना हैना तखाइदना कॉम्पेंसेशन मतिक चाबा पीदना इलीगल एंक्रोच तौरंबा कांगु दुसु मखोइगी हिंगननबगी दमकता कॉम्पेंसेशन पीबा याबा स्टेट गवर्नमेंट ना पीरिने अदुरे मखा ताना एंक्रोच तौसलक्तना ना बाइना PDA गी मखादा गवर्नमेंट की एक्सेकर दगी गवर्नमेंट की पैसा दगी तौरगा वाल फेंसिंग जे खाजन ग्रीने अब मतमदुदा असुमाइन तौरगा प्रोटेक्ट तौनना बगिदमक होटनरिसिदा बीजेपी करी एजेंडा लैबनो हाबदे खोइसु मनुंग द खंग ngamdeba मतमदुगी तमो चेयरमैन हाइदी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरमैन ओरिसे YS राजन इसरो की साइंटिस्ट ने APJ अब्दुल कलाम के मखादा वर्क तौबा मागी टीम द यावबा इसरो की साइंटिस्ट ने ओयेबा हौजिक लैरिसिदी कनानो बरजंगलाल भागरा हैना हायब माजे कनानो द विश्व हिंदू परिषद की जनरल सेक्रेटरी ने हारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी आइडिया दम ते येंग बियोबा मतम दुतना इसरो की साइंटिस्ट ओहलिबा चेयरमैन से हौजिकना पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अमगी बीजेपी का खरा नकनबगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट अयाम्बा RSS का चटमिनद्रबा बीजेपी का चटमिनद्रबा कना ओइबा फंगेने असेंग मने खोइना हाइजरी से पॉलिटिकल युवाना याम सुम मफम ने अदुना हजिक लाइव ऑफ कोई थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के मखोई की फ्यूचर जे हजिक पॉलिटिकल की बैटलफील्ड ओइरबा हाइब वांग जने अदुना हजिक मणिपुर की खोई के मरोइना हजिकी लाइबा NIT की छात्र में हम हजिक हाने की लाइबा से मफम से यामना खोई के फैब्रिकेटेड ओइबा अदुम खोई के टेंपरेरी ओइबा स्ट्रक्चर हम खक्तने अदुना हजिकी लाइबा मफम सिदा यामना का हेन मोंग द लाइबा लेंगाक्सिना सु सेमगत फिबम थोकपसे हजिक सिगी महुता अतोप जगह में शिफ्ट तबगी वाफम खक लापसे साइवसी अखोई लाइरिबा अखोई प्रजा मैम चप चाब क्लियर रोड मैम लेंगाकना करी मरम की दमकता पर्टिकुलरली कक्चिंग द होंगदौरिबसी करी मरम की हाइरिबा कक्चिंग की जगह से हजिक अखोई फार्मलैंड कंट्रोवर्सी लेबा अदुम एरिया मैम खक्सु ओइरमगनी मफम सिदा हजिक फार्मर्स मैम सिनेरिबा अदु जगह मैम खक्सु यावरकनी मदुगी मतमदुना लेरिबा अखोई हाइरिबा मफम सिंगसी अदुम अखोई की ओइबा कॉम्पेंसेशन पिबम थोको पीरगा अदुम लेंगाकना ngamgidौरिबरा करीबा सेंटर दगी अप्रूव तौरपा तारगदी हजिक मणिपुर प्रजा मैम अदुम तुमिन लेगदौरिबरा हाइबी वाखंग सिंगबा याम थोइ साइवैसिदा अदुना आई Zakiran laksage aduna Zakiran moroina NIT shift to Kakching lairiba topic sitting asige aduna masigi matang je laktoi je masi akhoi gi shift institute ama adum achauba university ma shift or pom tam masi akhoi gi lairiba moroina akhoi gi administrative ki oiba decision am khakjam na mathok ta ba matam khakni habidare aduna administrative ki oiba decision am khak lawbagi adu afam laibra aduga lenga ki hauji paliba BJP lenga ki makhoi gi oiba thamak wafam se lairiba NIT की registrar ना जो
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯣꯡꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯒꯦꯝꯕꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯒꯦꯝꯕꯜ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ तसेंगना अखोइना सी हौजद्रिङादे अमतंग थमजगे कोर्ट अमदे हौजगे education is not about answer you get, it's about the question you ask and how you put say swai da hana thamjaraga hौजगे have the कोइना most powerful weapon you can sense you can use to sense the world and natural medal harma pot swai ningchangi aduga koi huji hani report me amje koi chi oina taraga si hongrgadabni si tawdabni hai poti koina ju jaba leite ado tongan tongan ba huji mamang de koi congress ki spokesperson na popular na pajawa am jo thamgre aduga NIT Manipur gi lamphir palta huji leiche hana political teleramba amamo orga su akoi gi magi campus di yam phajana flooding wai maram rakta ising tumjale hai bisdi adum eyewitness orga koina sum orga lei adubu leiba taraga su akoina NIT ama akoina masigi pot sagalakpa horokpa matamda akoina se India gi oina hujik lei se 31 NITs as of now till 2026 pokta leiba se Manipur is one of them ne se is akoina North India da taret akoina fangjaba data da aduga West India da mari South India da taruk East India da taruk aduga North East India including Sikkim Arunachal Pradesh nipan pulapna leibase puna 31 huji campus leibase Manipur gi amu oibase amoromda khoina ngasidi quality education gi adu gi ne yam lawribo mayam sigi mayam je su NIT leibo pochina masi amasu academic career benefits mayam du phangbuda tana madu soina oigane habse praja sing dum thajaba thame hoi sida koi Manipur gi chapchaba koi gi mayam ama chida koi admission phangbe ya inter phangde ba magi admission du through G men aduga ngasai gi adum baki potru chang poponi na habi tare ko madugi potana amu oigraga huji koina permanent campus ama oide lamphel park ki center ga smaina hongani na hainer ko positive anchor thambi wa du da support tawjaraga haidar just madudi politically adu ngahaki ngangna pot mali aduga swaida masi hongragani yai thoani kakching taw taw haiba potsi am thoina ekoi praja moine koina di madu thoina madu importance soidabran khali every koi gi leriba Manipur gi huji leriba jaga sing da ayamba कोई स्वाइजदी अहमददी इवन कोई हुजी फमिबा इम्पैक्ट टीवी का शामपा से थाइना का शामपा एना हायरमी सिदा क्रा हाइगर से निताइपात जुथे कोई जुलै अदम पाट अरे पोरम पाट अनकपदको अरे कोइना जेस लम्फेल पाट हुजी लैरी हुजिं पाट ओना खरा दम लैरी अदम याम कंचले थाइना की पोतरी ओइद्रे अदबु स्वाइजदा कोइना इवन कोइना सु अमुकसु इम्फाल इस हायरगा आइना मतम अमा अलुकना थाजरम 2006 अदवाइदा एस्टैब्लिश तोरम अदुगी जगह इसिखा पाट हायरमे मतम दे कोइना लुथा मतम दजु कोइ वा मूवी वा पुरा सांग पम मजे कोइगी फिल्म याइ सुम छिनजबा छिनजबा आ मखाबो अदम पुलप लो उ केनो दम वा दम बो संगे अदम ngасidi mi मैम तादन कोतना दम तौर लाई अदना अहोंबा चेंजेस मैम दम लागसु कोइना स्वाइदा कोइना पॉलिटिकल की ओइबा कोइना पॉलिटिकल पार्टी सिंग मरकते कोइना हाना पार्टी सिंग मैम अमा कोइगी समनदना पॉलिटिकल पार्टी लेजरमगसु यावबु सिंग मरकते कोइना कमेंट पिबसु नुगाइतबा पोचे कोइना ngसाइगी मोय मसिन की ओइना पिनबो रगदी मागी क्लैरिफिकेशन क्लैरिटी दु खरे हेना वांगने ngudabneba adubu amana mu ngasai haigi pota ngasai poplan thamgi do koi kemta sumai tawbu leite kara waida si yaugi hongi ya de haiba leite natraga si tawbu leite haiba potune aro NIT do in short koina ngasai gi NIT na hoji National Institute of Technology hoji high poto mana pidu degree value plus job plus research plus state ki development ke pot manung chan manina masi gi post da politics tar ko targa di satra gi koina quality education ki kanna adagi koina satra mayam gi movement tawriba satra organization mayam na ngasi lawriba quantity education ate quality education high pot gi madugi against the magi political benefit just mileage ka lawgi lawno we pot oina tarakadra ni mangna lawno agadi haiba pot ai di thamjaningi nakala ni makide inchi jana madugi pot lawna da bidum namna handokir ran do lotion nagraga haiba pot hena chawkhon mong da purukna ba hona bigi tuna hena fagadra in kali madu lawna again praja moina mot bi matamna hajik leiba khoi masagi oiba permanent adum ba jaga am khak leiba sigi madung ida hajik Manipur lengak na lawri ba sum decision je praja moina kari mot bi ninge maseda chumina traga lali haiba du kari focus ta kamai focus ta wining akoigi any development work khodimak akoigi mayon do len thamde ade leite adu mayol da yamna phajaba India gi top institution kuntrama thoi manung du yaw pochina amu ngasai gi swai di yadre na hong poddi magi feasibility report ama hana de soin lorong gani si sadringai tawdringai establish tawdringai matam da ko yare na tawgi potri whether madu da say for example 500 crore change haigra
300 crore change haiga tawr le ramagasu magi development to madugi chana daba chuna daba magi reality la kan le haiga su tawri mafam sing do thada gi ba paisa myam su mangal laga legi dro question la ni prajai ko na di adum establish to ba jaga jida ningthi jana phajana dum establish to ga lehen ba pami maramdi maduna manipur da na tra north east especially man people benefits me am pi ga do me am da ma kai local tenant le ba me am ma su madwai da dum thabak kang phangbagi job creation gi natragi even tongan ba magi technical housing natragi even industry gi connect to ya ba dagi even city direct foreign funding jo dum university sing ga tarap to lo ya ba duga ministry of home na ministry of education na sorry adum direct finance ro ga pot amani na madu gi ministry gi thajaba le ga la ki ba thamgi ba pot to madu mangan bi pot am dang sai gi khunara ga to pot ri praja moina pamjadi hai bine in thamjari okay adum zulai re aduga kaching it like 45 kilometer maximum kaching ai khoi 45 kilometer ki range tani lai ri je ado kaching mo area am khakta adum ba khoi gi am premier oi ba central institute am khak link khalap mam da kaching je am seng na har gi imphal gi 45 kilometers khoi gi khungang gi sharu um khak suai ado hai mafum da khoi gi sakhot na gi maram am khak oi na gi lambi am khak ti lai tabra kari ba by chance da gi shift to da ra ga kaching da pu da ga di lai ri kaching gi whole area da khoi tongan ba hana gi afaba satra mayam khak lai gi mathak da gi he na phagalak pa ya ba gi adum lambi aduga mapalom da khoina example of impi madam da khoi mapalom gi city da gi na airport chat pada almost 40-45 kilometer gi chang je dum chat li ni metropolitan city ayamba khidang chaw airport sing dari for example mumbai da madi khoi leiba hyderabad da chat pajidi yam sang re have dare bangalore da leiba airport che aduna leiba aziki kaching da sumba NIT umkhak laingak na propose tor pamatam jida biggest concern je kari oininge khoi gi social activism moina ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ 10ꯗꯤ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 2047 ꯑꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯒꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2047ꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯁꯥꯡꯕ ꯇꯦꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯜꯂꯤ ꯅꯛꯏ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 30-40ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯇꯣꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯀꯨꯁꯤꯔꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯂꯣ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯃꯅꯦꯟꯠ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕꯦꯇꯔ ꯂꯦബ്ꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯝꯖꯟꯗꯅꯕ ꯂꯦബ്ꯁ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯊꯝꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯏꯟꯇꯦꯛ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯗꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯕꯦꯇꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯂ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯣꯡꯒꯦ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯇ ꯏꯟ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯩꯅ NITꯒꯤꯗ NITꯁꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯖꯣꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯉꯥꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯕꯤꯟ ꯇꯨꯒꯂꯨꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯇꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ okay yam isam zamba very silly example hai dare manipur de ising chawba ising yam thungan ba jaga sing mayam khak lei maming oina palabada akoi imphal iski saruk tagi horaga sigi akoi wangkhai gi saruk nongoi bungi saruk soim lagai gi saruk hai ba jaga sing ising yam na thumba manipur da nongek chubo ising hana chawda ya da adum jaga am khak ni adum kari gum ma sei da akoi lengak na ising yam thungan ba jaga ni haidana leiri ba mi sing je atop ising thum da ba jaga ga shift ka torok pa ya bagi akoi manipur da adum oitok pa ya da ba oitok pa yarak bagi adu gi bibam bau lak pa yari aduna adumba akoigi institute national institute amkhak adumba hana already mafam amkhak ta permanent campus mu oigraba mafam amkhak hazik lenga ki maikeri shift tongnabugi adumba program amkhak yalapum tamda manungda kari leiri masi politically move ta adumba area amkhak oibra habase adum masi akoi prajana hangbam thokpa wahangni adun maroina hazik pukhalaiba congress ki maikeri yamna chauna hangiba aduga government na yamna अतु मतमदा मसिगी चकचावा अखोगी पाउखम खक प्रजा मयामदा मदि लैरिबा अखोगी एंटायर स्टेट खंगन बगी यामना मथौ ताबा एरिया दुसु लै
ꯑꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯌꯦꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯥꯔꯕꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ NITꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯥꯝ ꯄꯨꯗꯧꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅ ꯄꯨꯗꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯄꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯄꯗꯣ ꯖꯔꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯇꯩꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯔꯦꯁꯃꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯔꯤꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯟꯖꯥ ꯆꯥꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯦꯞꯁꯟ ꯇꯧꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯖꯔꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯦꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯥ ꯀꯥꯟ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯩ ꯍꯣꯛ ꯇꯧꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯐꯥꯎ ꯊꯥꯞꯄꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯝ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯀश्मीर पोस्टिंग तारे है कश्मीर श्रीनगर ले फरे न बारामूला तारे कारगिल तारे का एस हेमन हाईवे पोटम पोस्ट तहनगमजे तौने इम्फाल से मैन एयरपोर्ट मपान की कांगू ये स्टेट इंस्टीट्यूट खनब अखोई खनिंग अखोई ओन प्लान अखोई गेम प्लान से स्टेट की काना तमेंग थमफनी असोम उखरुल थमफनी खनब याब नेशनल इंस्टीट्यूट लाकान से नेशनल की हाइदो अखोई साटरडे होरगा फैकल्टी होरगा मपानी लाक्पी याम यारकदोइनी मोइगी खनदे लोकल कंसिडरेशन आदि यारो हेना तोरगा अमाय खनखिबा ओइन तोबा अद फरे हजिक लंफेन जे खनग्रे खल्ला कांसदा अखोइगी चेंज लाक्तोसी लावेसु लेपोंदे क्लाइमेट चेंज मक्तो लेरिस अखोइगी हाना नोंग तारामदगी तासलकबा अदगी नोंग वालामदे हेंजलकबा सी मैम थोक्तो लेरेना सी मतुंगिन चेंज लागरी ची मफमसी हानदे भरमे सम फरते का हाइबो अरगदी को अदु अरमने अरमै खंद्रे को ओरगदी फाया चपजा खंगनसे सिलेरे कईगनो अखोइगी सरकार है कंटिन्यूटी ने पार्टी होंगसु कंटिन्यूटी ने अदु स्माइना मा सोमद पैसा थादरो कांदा थादे यारो होनो पैसी लेरी सरकार की फेलियर हुम थोपने तसेन अदु अमान मा खुदोम सिनमसी यादे हाइदि अखोइना अमेरिका दा हो यंगो सिस्टा गनसी अखोइगी अफगानिस्तान तो लाजी हौरमे 9/11 तबुदुगी अतोप सरकार दौरनी अदुम कंटिन्यू तौर चले या दबन चलिसिना हाइदि सरकार हाइबसी पॉलिसी में हमसे कंटिन्यूटी लेफम थोकनी याम लो यानरगा असेंबली ने खंडे खंडे पार्लियामेंट खंडे नैनरगा कंसेंसस हम लोग तोनखिबनी अदमा मा लासगा लाई खुदिंग होंगदी पॉलिसी से मखा जथे यारोय अदुना होंग तारगदी मैं फर्दर एक्सप्लेन तो चंगी सिनी अदु हेता पॉलिटिशियन हम हाइबन तो कोई इंजीनियरिंग एक्सपर्ट मैम से कोई CPW पाई हाइर थोक से CPW इंजीनियर मैम हारगा सी चुमिब्रा अद मोइदी स्टे थोड़ा व्हाइट पेपर फजन पुथो कांसिदा होंगन फरनी कोन को फीचर की वना ये कांसिदा सेरी कुइन चलोरे का हाइबदो चपताना हेंजे हाइरगदी होंदो बस काइदे नतबिदा ता कोई ममांग से कान तोरमने दु कोई होंदोकनी हाइबगी लागरी यानी पेटी पॉलिटिक्स हाइदारने आगी मगी इलेक्टोरल अगेन खरगी तमता अखोइगी मैम प्रजागी वेलफेयर से मैंने जोर साना थोपे मोंदा तबुसु तो हनिंदा हाइतारे अदु एरम तबसे सोय हाइजे तारुदे चप चाना कोई नैनरा कमाय हाना असि NIT की साइज खन के कान जर्नल सिंग एक्सप्लेनेशन दा अखोइ सिर खलेसि अतगी नते अखोइ नेशनल इंस्टीट्यूट निना सिर लेबनो हे फनी खनगिनी अदमा हाइ याम चुमुसु लेब अखोइना सम हाइ कान सिदा नागालैंड स्टेट यूनिवर्सिटी हेरोने लुमामी अद मैना तौरोने मै मतमदुना एसी जमीर होने का मागी मकोक जिसनबा कनो सोइबा अदुगा
junior photos hoiba ada taraga university linkhalure ado kohima campus ne hen important khale kohima na mayam gi chalo khan mai me som da mai campus sem si main campus som le hore kohima campus sem ga hoji mo he kohima campus ne hen important no mo to khale ba I see logical le jaba yara ko lo decentralized already phare de su sai ko national institute in la kan sri sam ha kan se ko sai same logic to the gano ki oja khara gano la ko se gano ki bombay de khara maharashtra khara ri bengal de khara la kan se da lumami le posting to ko de mo kohima do un pam kane dima pu do un pam kane mo do kan se mo yi kan se da ba kai no da sa he je ki ko ki posting se da ko punishment posting an hun ji ha de ba kai national institute le jo ni se to ro phadoi ni chang chang khal de ni mo yi convenience kai yeng ba si logic se same ki ar hajik su hondok se har ga di hondok de maram do kai no ha kan se da ko politics ta mo ma sa kan adu sa kan to ni dai sa kan to mo huta phajin explain to se se to ga di som ne he na side ma phajin phajol le re pya ting da ju he ni queen chap ju he ni lab de khote hai ma se phajin explain to kan se da hana da maran sine to mo huta ko hana gi so dum mo sul matam ju logic am le jare mi ni logic to hai jang sai gi change la ima se da ko environmental change like bokhopa ma'am se da side hen suitable loidre pa khara ma se som ho ji ga haibdo ade homa kan se da tourist ado chopisi hani saka ata de masamak sun ni policy is continuity na policy mo hondok pai si ya kamai to na ini ngam dire ate si chatharam posi mai khalla ga toraga di wakan mai khalla toraga di ma'am so kitang hena si politics khana bai monda ado mai petty politics mo si udabi toraga di kitang hena progressive ga do haidar ni adi to isna dum mara sinara mai political advantage khar phana mo si to la pa se khoi manipuri political environment se amde son bagi ado political ga si so koi mai wakhalon haidar praja gi su ru politician mai su wakhalon son bagi ka khoi gi continuity leba khanu udabi si posi obviously mai te ru tasena har ga di sai head white paper am to si to hor si ken aso project ni pe ya ma project ni si hata ga haita hong ya pon de aduna si hong to si ni ga si chap chan nei na ga expert opinion me am lo ga chumni political psychophane me am da hand man da bi da expert opinion me am lo ga si to si mahum jar roi ana khalo ga su change am la khre hai advine hai ni khani kam explanation mayam ma ta ya explanation bi ga to bo hong sa siran parani na lab se lab de mahum se siran pare ga hai do so ai explanation bi ra hong mo du de me am ko na yeni nga ni ta ba ada kanam to si pham thok de hai ta re chum ga di chum na ta politics ki hai na mo hong gi har kan se di aduma atop party ni som yelak pa khol pa lan ga do chum ga di khna pa ma so me ma min na re si hada ai atai ma khala min kholo mi chama ma min na re khari pe ha ji upai le jan to ni ama asom hong ne hen ko na tung ko ne kana ba hen ni ka na mai chala ga di adu ma yam chap ni na ya ga do hai ta re ha ji se divisive politics mo na adu to ni kholo mi sin kan se da ma che ka na bi prasam to ka na sum se na se to na ga do ni adu hoi civil society ma to amani ya disen to na ga do ni si ya re ke to hon da na ba ya ha ga di hoi na ka mai to na scientifically reason me am si sin phare hane to riso matam der ya to khni adu hazdi si change me am la kan sin wai tra ka na adu ma desmen kanom pio explanation pio natra na koi si season to sem pani engineer me am adu hairi koi expert me am si hairi adum sem ya ni hajikan do kari le ge koi samudra mukha ho highway che la kan se da koi na se is le ko mo to ena maham phat zadre ji aro ba da ai sa koi yeng si japan gi island me am highway to ga train makha chen island me lu connection to na mai to na china to ri me am ka si only yeng se ka ai ro ge do ad si posi learning is da koi na engineering skill wa li kholi hai bo so hai ni da hai da ne to si har ge si phai mahum na phai har ge di yana um sin si hai ngam ba ad si atopa yam hen phawam le har ge de dum ya khangal ba ga dum hong si hai ju kai de ad si posi si explanation si transparency si kar wat si da me am no na dum ne mai tham ke aduga Pradip maroina khoi adum permanent oiba campus ma khoi lengak dum shift tawgi plan am khak tawm tung da khoi gi clearly khoi lebak myam prajada khoi explain tawm bai bafam ju leidre aduna hajik maroina leiriba mafam dugi chhatra amadi faculty aduga manipur gi stakeholder leiba myam ji masi tana bam thok tabra dum ba khoi gi central level da leiba dum ba khoi gi college chom khak adum institute am khak shift taw dar ga masai lengak na khoi gi oiba khoi gi makhoi gi resolution am khak laurga natraga na khoi gi myam tin ba program khak da mai lau thom ji kari wa fam thambini adu du ne ko thai tawum the adu torom se adu tormong sa haidok tra khoi da ri asom de gi cpw gi engineer me am na yen kan sa si ma hum ji hong do no phani
aside earthquake so lactore so seismic graph so fine layer ko le explanation phado pi magdi ai ba so to the vida se city adre ma se kan tor mani hype kan tor kitang no ai to ma and so e da hajan man be yawina not the video sam po so reason me am to ya ta amana hype to bi ko politician ma hype to bi ko lupa crore lising hu mari changani ga hype to amana hype to bi da engineer me hands expert me hands ti ma hum jadre is go ba home ji location ki potring sa en hajar ga journalist na hajar ma gi logic to hajar me ji ati de thamblo yai ha national institute ne atopa dagi posting la pa kambu atopa satra mem la kambu sinari imphal la pa high school sumoi de kitang outstation kitang backward backwater region nam la pa ni khalling ai sada sir backwater region so men thap to kyan sari moi de langning de bho yaw ra ni option do faculty apho la ke ha as thaman ga to ki yaw pe aduga moi yo so unfair way aduga sigi to sin aduga aina Nagaland की university द लोमामे की example is बिजक रहना लोमामे center रोये का कोहिमा faculty तो नहीं है ना कोहिमा campus तो नहीं है ना तो की मरु के कोई पोल लाइस है सी पोस्ट तो आदरा बा तो की हर कना कोई की इसे तो अगर सी campus अन्य सेम भी है सिर्फ main campus ले लो तो बस असुमदा satellite campus हम ले लो का मैं तो रोगे दी काना बस लोई काना में जा रहना रोगे जाओ बस institute रहना मैं खानों में वो खंसे Okay, aduna hajik koi Congress na hajik NIT shift to busi masi aranba khongtha amkhak layang na packet ke dore havni adu another alternative adugi ona daina ba have dare madugi adopada hajik government na haije makoina NIT shift to busi masi achum khongthang ne havni hajik leibo pham se so now hajik leibo facts and documenting ne kadai hajik majigi chumbagi lanbagi facts and documenting dune hajik mathau tari je praja mayam na khangan ba khang mathau tari bse aduna satra haiba akoi ge leiba koi kanglup se karingwan da masi koi leiba lengak na natraga koi tunga weapon choina adumok season ba wafum lei aduna hajik leiba BJP versus koi leiba Congress ani gi marakta satra gi leiba punshi me am khak hajik se battlefield oina hajik lak pugi wafum numa su adugi mami ju tare aduna hajik leiba pukhalaiba masi gi counter toraiba Congress ki maike degidi leiba wafum sida masi koi praja me amna adumok masi chumme habegi adugi tunga ba koi gi views amari masi gi tunga ba masi gi mot me am khak lei aduna hajik lenga ki maike degi masi gi facts and documenting puthoga praja me amda khangan ba makoina hongna bagi chap chaba frame khak lor ko ji masi achum khongthang ne haibu praja me amda masi gi clarity accountability am khak madau da bagi matam duni leibse ahan round thank you so much for joining manung utna attend break malong minasi